Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Биздин Байкежи каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 15 апрель 2026 жыл Ноқат Арал мал базарындабыз. Буюрса, бул видеобузда ушул саан уйлар, бооз уйларды аралаштырып тартып чыгарабыз. Бизге катталып, бирден лайктан басып коюңуздар. Туғандар, эгер ким уста издеп жаткан болсо, Өзбекстандан чыккан уста агаларыбыз бар. Телефон номерди экран бетине калтырабыз. Ош, Алай, Араван, Кара суу, Ноқат, өзгөн чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Буюрса, кандай ишиңиздер болсо дагы 0дөн баштап буюрса баардыгын бүтүрүп беришет. Фундамент болобу, евро ремонт кыласыздарбы, дубал уртасыздарбы, бүт баардыгын буюрса сонун кылып бүтүрүп беришет. Биз буюрса видеобузду баштадык. Мынау сааны азыр баа болуп атат. Торпак эркек экен. Канча баа болуп атат? Канча? 45тен коюп берди. 145 миллион коюп берди деп атат. Торпак эркек, уйдун жашы орто жашына өтүп калгандай көрүнүп атат. Assalamu alaikum. Торпак ургач эркек ака? Ургач. Пул канча экен уйдун? 140 миң. 140 миң. Уйдун жашы кандай экен ака? 4 тууган. 4 тууган. Сүтү канча бар азыр? 6 литр. 6 саар кече. Базар канча багылды? Сода болдубу? 120 миң. 120 миң сода болуптур. 4-чү баласы дейт, 6 литр сүтү бар дейт саар кече. Жакшы, өтө сонун. Оз канча баа болду акалар? 100 миң баа болду. 100 миң таза. Жаш кандай экен уйдун ака? Жашы бир баска. Bir баскана. 100 миң баа болуп атат экен. Bir тишин bir басып ошондо 5-чи баласы болуп калат. Торпак ургач эркек ака? Торпак ургач эркек? Эркек. Пул канча экен? 220 миң. Уйдун жашы кандай экен ака? 3 тууган, а? Сүтү кандай жакшылап экен? 15 жакшы. Базар канча багалы ака? Сода болдубу? 190 миң. 190 миң, машалла. Базарыңызды берсин ака. 3 тууган деп койду. Негизи мындай жаш өтүп калган уйлар деле. Жаш көрүнөт экен да. Торпак ургач эркек. Ургач канча берди? 105 миң баа болду. Уйдун жашы кандай экен? 2 тиш. Биринчи баласыбы? Өтө жакшы. Кайсы баа болуп атат? Assalamu alaikum. Келиң. Мына баа болуп атабы? Канча? Ana da bal odat. 134 mele. 116 odat vermeyeceğim. Торпак ургачы. Toprak kurbat sevken. Birinci karın özgünden geldik. Биринчи баласы өзгөндөн келдим dedi. Beni başlattılar. Сүтү кандай бар экен? Жакшылабы? Sütü jakşı Allah'ın buyruğu sevken. Erkekler jakşı. Az канча баа болуп атат? 115-16 yıl. 115, 16. Мына алчы? Kurtuğa vermeyeceğim. 130габы? Торпак эркекпи? Erkek bunu kurbat. Бул уйдун жашы кандай экен? Üçüncü olasın. Bunu birinci olasın. Үчүнчү, бул биринчи баласы. Сүтү кандай бунун? Sütü jakşı. Sapkını adam bilet de. Тиш баса элекпи? Başkaca var. Dışına açık görüyorlar. Adam jakşı yapıyor. Çap. Бирок уйдун көрүнүшүнөн нормально эле жашына барып калган окшойт да. Байкежи деген. Жакшы, содаңызды берсин ака. Ben tarttım. Болду, кошуп койдум ака. Торпак ургач эркек. Эркек. Сатылдыбы? Канча болду? Канча? 109 миңге сатылды. Торпак эркек 109 миңге сатылды. Мына алба олтабы канча? 110 миң кылып атат. 110 миң. Торпак ургач эркек. Эркек.
Uyun yaş qanday ekan? Ikinci bolası 4 işte. Ikinci balası 4 dish. Turpa urg'ach ekan ha? Pul qancha ekan aka? 140 ming so'm. Turpa urg'ach ekan ha? 140. Yash qanday ekan uyni? Yaşı uyduroq bir. Uyduroq, ha? Qancha berdi bozor baho berdi-ku? 110 ming so'm so'rayapti. 110 ming baho o'tyapti ekan. Hozircha eng qari yaxshi uyi shul bo'ladi. 7-chi bolasi deb aytdi. 7-chi bolasini tug'gan uydalar 3-chi tug'gan uy bilan birday ekanda. Bunday rang bosh ha. O'shaga bordiqlar yaxshi uyda ekanda uylarda. Sodangizlar bersin akalar. Turpa urg'ach erkak. Urg'ach. Pul qancha ekan? 160. Uyning yashi qanday ekan? Uyning yashi. Ikinci bolasi. Sütü qancha bor aka? 10. Torgeç. 10. Qancha berdi bozor? Baho berdi-ku? 140 beryapti. 140 ming. O'ta yaxshi. 140 ming baho o'tadi ekan. Maylarda yaqindan Ular satıldı qancha oldu? Qancha oldu aka? 145 yarım. 145 yarim mingga shu satıldı. Turpa urg'ach erkak. Urgaç. Urg'achi. Uyning yashi qanday ekan? Iki tuqqan. Ikinci bolasi, ikinci bolasi. Sütü qanday? Yaxshilab? Sütü 10 litre yaptı. 10 litr. 8 ga bor rajo. Buni olsa aka? Bu 150 kam. Turpa urg'achi u? Urgaç. Urg'achi. 150 ming. Bu qanday uyning yashi? Yaşı bir 6 yaşta. 6 yaş. Bu qancha ber bozor? Baho berdi-mi? 115 veriyor. 115 ming. 115 ming baho o'tadi bu. Negizi sağın uylar qilla tushdi. Bahsisi. Bayqaganlar kommentarga yozinglar. Turpoqlar egizmi? Urg'ach erkak. Yo'q, o'tang erkak. Yaxshi ekan-da. Uyning yashi qanday ekan? Bolası. Ikinci balası. Qancha pul aka? 160 ga bermeydi ama. 160 ga 180 berib olgan. aytadi. 180. 160 mingga berib aytadi ekan, hali ega turpoqlar bilan. Bu yaş qandaylar uyning? Ha, 6 ish dedi, bo'ldi. 6 ish dedi. Qancha baho oldi? 127. Turpa urg'ach erkak. Urg'ach. Uyning yashi qanday ekan? Birinci bolası. Birinchi bolasi-mi? Biz yaxshi sodangizlarni bersin. Turpa urg'ach erkak. Erkak. Pul qancha ekan? 160. Qancha ber bozor baho berdi-ku? Artı veriyor. Uyning yashi qanday ekan? 4 ton. 4 tug'an ha. Sizden emasmi? Mana pulchi? Pul 200. Turpa urg'achi erkak ekan ha? Uyning yashi qanday ekan? 5 tug'an mol dedi. Qancha bozor baho berdi, qancha berdi? Suraylik ha? Nanchaga? 155. Turpa urg'ach erkak. Erkak. Uyning yashi qanday ekan bu? 4-chi bolasi. Sütüdele yaxshilab edem. Qancha bor sütü? 6-7 bor. Bozor qancha bor savdo oldi bu? 145 ming baho beribdir. Yaxshi. Satanlar men de anlamadım. Qancha bavda aka? 50 verip ya 50. 50, 150. Turpa urg'ach erkak. Erkak. Turpa erkak. Fiyatlar yaxshi kesin. Yash qanday ekan uydin?
Üçüncü balası. 3-nji bolas. Sütü dele yaxşılar, sütü kança var? Bütün koçlar 5-6'da berek. 5-6 var ha? Arkadaşlar 150 bin var. Kança aldı? 27. Torpağı urgaç erkek. Urgaç iken ha? 127 mingga satdı. Malın baylap koygan boydan yok. Haydi. Satıldı mı? Yok satmıyor. Kaç eken? Nokta başlığında 160. 160. Bırak. Torpağı erkeğe eken ha? Pul kança eken eken oyun? 160. Yaş kança eken oyun? İkinci olası. İkinci balası. Sütü kança var? Balası erkeğe gene. Kança var pazarı bağ verdi mi? 45 veriyorsun. 145 mi? Vermediniz 45 ge. 145 soda oldu degen. İkinci balası dedi. Kança bağ oldu? Gitme kaldım. Sonunda ben özünden Son bilip sağırdı bir utam. Olsa. Ona aytken. O akamaktan 37 men badan kaldım. Men dıyqanmın al satar bolganda men. Al satarlar. Akbara gatılıp ketdi. Boşatın. Ha dişim bir baskır da şu aytdım da görünüşü. 5. balası bulup tuttu. Sizden bu yaka? Az berek de kalmasın. Nasıl polisleri? Pul kanca? Kanca ka pulu? 135. Koyacak hoş geldin. Birinci balası dedi. Buyurun. Torpak urgaç erkek. Urgaç. Sütü 6 litre, adamlar olsa 10 litre vereyim. Boldu. Sodağınız versin yaxşı. Mayli. 125 kulatan. Boldu. 125 bu kadar oldu. Kança bağ oldu Ömrəgə? Qaysı biri? Ne oldu? Kaça? 190 mı? 85. Az kança ördü davam? 82 80'de kötütken davam. Torpak erkek mi? Urgaç mı? Yaş gene? Aa, civan muhabbetlersen. Reklam ol görürsen bok 34 ketede. Evden silahında Torpak erkeğe eken ha? Yaş qanday ekan uydun? İki diş oldu, bir ay oldu. Iki diş bo'lib turdi. Sütü qanday ekan, yaxshilab? 7 sağır geç ha? Ancha yaxshi. Puli qancha bunun? 190 kam var. Torpog'idağı yaxshi ekan ha? Jo'g'on jo'l puli. Qancha ber bozor, bağ berdi-mi? 170. 170 pul oldu. Nomer qoldirib qo'yilib? Nomer qoldirib qo'yilib? Aytaver. 77 milyon. Aha. 23, 37, 23. Bo'ldi, so'dangiz bersin. Torpaq urug'ga chiqgan. Qancha bağ oldu? Süre elbette asmış, yaxshi. Üstürap ko'ringan bozor ham. 140 sıra. 140 berib qo'ydingizmi? Yash qanday ekan uyni? 3 tuğan degan. 3 tug'an ha. Sütü qancha bor, solib qo'ydingizlarmi? 8. 8 sütü var deydi. 140 bet atadi bozor. Utanmışsın. Var var aka. Qaysi bağ? Ne oldu? Kaç öğrenmiş? Qancha? Neçip oldu demek? Qancha ketdi ekan shunda? 49 ming. 149 mingga sotildi. Torpaq urg'ach erkek. Erkek. Yash qanday ekan uyni? 149 ming. Uyni yash qanday ekan? Uyli yaşı ekiç. 2 tiş 149 mingga sotildi. Sütü qanday var? 10. Sarkeç kam yo'q ha? Bol, 10 ta. Ya uyam kıydık ki. Ay yeç var. Berekesini bersin aka, oqsangiz aka. O'g'li arzon qimmatda emas, glavniy berekesini bersin.
Berekesini bermese o. Kança pul bolsa ham kıyın. Qaysi bir oldu da? Mal kança ga? Jo'z, mal bağda şunda? Markı mı? Kança bağ oldu? 147 mı? 147. Tartma. Torpa ulgaç erkek. Erkek. Yaş qanday ekan? Yaş ikinci olan. Ikinci bolası. Sodan da bersin. Maşallah. Torpa ulgaç erkek. Urgaç. Qancha pul aka bun? 330 mı? 330 ming. Sütü qanday bergan buni? 3 gün. Yo'q, sütü. 3 gün. Ha, 3-cü gün ha bugün oldu. Yaş qanday ekan bu? 3-cü turpa. Qancha ber bazar şuga baho berdi-yu? Qancha aytaver telefon qala bu? Aytmaysiz. Nalcha? 330 ming. Turpa urgaç erkek. Urgaç. Bundan sütü belgisiz. Belgisiz ha? Bunlar da bir 10 donlar olsa sütü.